ji ber hezkirina xwe ya ji bo ajotina otomobîlan, keça Kurd a 22 salî Hêlîn Hemê got xwendekara endezyariya teknolojiyê ye bû yekem mamosteya ajotinê ya ji bo jinan li bajarê Amûdê. بضي إيرو أمج شولي درناكا من حتى بعلم يعني خوشك. Got ji 2 salan ve dest bi projeyek perwerdehiya ajotinê kiriye. قفا أسبشوشك بوم كيف عم قولك إيجا عجوتنا سير دهات أسبش كمظلوم بوم بافي معلماند قفا معلماند مجي أهلي خود علماند مالباتا خوا قلك حبد خواصن خوا بعلمينا وكسك مدربتنا بو المنطقة ما فإنه أهلي مشجعون نسرفي فكرة أسبم مدربات سواقة ومدس بكر وقلك إقبال تشيبون جدرفي عمودي دهاتن جقنداج حسك بيركبون أنسبون قيزبون يعني قلك ji Ahmar bûn. Lê pişt dirgisyona otomobîla xwe Hêlîn ne tenê hunera ajotinê û kontrolkirina rê fêrî jinan dike. Lê di heman demê de mifteyên bawerî û xweseriyê di civateke herêmî de dide wan û piştgiriyê dide gavên xwe yên ber bihêzkirina jinan ve. الجمل عمودة يعني ضمان تشكي عجيماي قفا بيرك داجون بس أف صورة هاتية جوهرتن أنا كحر تسي سيارات تبين إلا من بيركك بقى أو كتشكك بداجو عدد برتر بويا وزبهيفيمم وبيت يعني زيد ترجيب تشكتش دخوازي بن تشتك تناي بيشياوا بقرري يعني تشو مخازي بن برابكن تشتك زحمة تنايا برا ثقتها بنفسها وبي حاجاتها وهبن يعني أي تشد لي وذهب برابكن. Ajotina otomobîlan ji bo jinan bûye beşeke giring a jiyana rojane. û ji wan re riyeke veguhestinê ya bilez û ewle peyda dike. Hejmara zêde ya jinên got fêrî ajotinê dibin nîşan dide got ew dixwazin xwe bi xwe birêve bibin û bi daxwazên jiyana nûjen re heveheng bin. Ajotin bûyî tişkî esasî ez bînim gelek keçik xwe dielîmînin gelek cara ji me re lazim dibe cana bavên birêm nermal bin ez karibim ca xwe bivim cê bixwazim mesela hala kisafî wê bivim sûka û ji gelek keçika lazim dibe pê derin wezîfetê xwe wextan xwestin ez xwe bielîmînim dî derîbe keçik li Amûdê ye nû ez bêtir şeceyim nû me wî keçika bêtir fêm dike. Ji ber got li bajarê Amûdê ne dibistanek ajotinê ne jî cihekî taybet ji bo fêrbûna ajotinê heye, Hêlîn çend rojan li gundewarê bajêr şagirtên xwe perwerde dike. Berî got destûrê bide wan got di nav bajêr de ajotinê bikin. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka, Amûdê.